hada moya kwasho Maria ke kwenziwa Jesu yini roll on kushona iginga semaphuthu kosilo sesizulwini nasemhlabeni nasekudesert thumela moya wakho ke lonwele ngikwadi kusita nalija kepha ngicela uqala ucheck kusukahle ngiseksi kuphela lamalanga ngifuna inkinga hey Nkosi yami wenqekho usungusitha ngani ke beva bengisathatha amandla Babe mfundisi kumatima babe uyakhona kubethela likhaya babe uphinze ukhokhe nemkhovu kubethelwa ini mnethu kuyafulelwa mhlambe kwakhiwa dradi noma etoilet no bengisho ukucinisa likhaya babe hayi man ngiyayiva uthi emkhovu wena njani ukwentiwani babe ebusuku kunema sound la khona lapha ekhaya ngasenza wena setoilet ngisola ukuthi ngumkhovu babe manje khona la ngitshele ukuthi umali likhaya lingaciniswa bese kuyakhokhwa lo mkhovu utaba sekuba kahle sitakhona nokulala babe unganani lo mkhovu mnethu sengisho na ubuka ke isize yamake mfundisi ke wala ebandleni ke wakami wemandla hayi make mfundisi mkhulu kakhulu angicabanga ukuthi uyafika lapho phela make mfundisi mkhulu ngathi uyeyana mkhulu ngathi ungamhlaba ngempama ngathi uyadzelela umkhulu ngathi uyahlaya forgive me Lord forgive me ngitakukhokhela wona lo mkhovu mnethu yepha kuyadura ke 6000 futhi wena ngoba uyaphapha 6000 money is not a problem baba hayi man kuyenda lokhu usufuna ku 16000 ugcine uthi 16000 mnethu phutha le hayi bo baba ngibambele enyoni mina uthithe 6000 sengamane ngiede 500 wala ke hey madoda sekutafuna ngishayele exit ke ngobe ke la angibulekile libhuku lakhe labo chief ngwane Ngitawukhokha ngithini ke mina emkhovu ke bale mali yona ngiyayifuna. So sebenza nini? Hayi asihambe manje mnethu, asihambe manje wona. Qala phambili ke mina. Ngitemva. Ngiboleke neliqingo lapho ngifuna kushaya place call ngishayele ngoba. Ngiko la. Hambela phambili mnethu. Uliphethe lelibhuku msangisi. Ungawani khona konke nje. Ngiyacabanga ukuthi akwazako. Ngathi akwangifohloke ngiphelile. Nakusifele emthini, kakhulu. Wemnethu. Sikhombe mnethu. Umkhovu iphi inkinga? Sesikhona. Ulungisa imali yethu la. Thumothi. Siyafuma. Sitohola ngeva. Ngilapha madoda, ngase toilet. Kepha nginosonzela mina. Uleke wenkobe mela ngale mnethu. Ngime ngala. Wente into yakho. Ngikazile mina. Minyela. Thina ngoma. Thumothi uphongole umkhovu. Siyafuma. Minyela. Phongole thumothi umkhovu. Siyafuma. Awuna shoko ngoba ungakhweshi ngiyawufa mnethu. Wakhweshi laphuma. Yafa ngoba funda ifumo ngoba futhi thatha Mhlonishwa nguye mfundisi futhi usalayo leminye imisebenzi ayenziwa ke noma ngabe ngibani idinga abantu labaqeqeshiwe nalabawathi ikakhulu umsebenzi lo wingoti njengawo wona lona weqinisa ke likhaya noma ke ukukhipha imikhuvu uthi chief ngwane ePurple Tree Herbal Shop shayela yena ke chief weGlamour indvoda yakhe lethi tekuqinisa emakhaya aphinze ke akhokhe imikhuvu uthi akagcinda lapho ke ufuna ke umuntu usekalahlekelwe ingqondo agula ngenhloko ke sekasangana uyamsitha ke unawo ke ema product okulapha ke ingqondo uthi uphinze ke asithe ke bantu labafakwe ke emalumbo noma ngabe ngihlobuluni ke lanawa emalumbo ke uyakhona ke ukuthi akunqethe uthi chief ngwane uphinze akhulise emabhizinisi unetigubhu tonke lapha letinqeza ke bantu laba ke ekumabhizinisi uthi uyaphinze ke asite abantu labafuna ke kwathi umuthi unalo libhuku lelifundzisa ke bantu ke ngemakhambi kwelapha esintu uthi ke hawu chief ngwane uyakhona nokuhlolela ke eqingweni ungamshayela ke noma WhatsApp le kunayo inombolo yakhe uthi akhona ke ukuthi akuside ngalo liqingo uthi uyatholakala endaweni yaseGoli kanye kuphi naseThekwini kanti futhi ke emakhambi akhe uyakhona kuwa Korea kuyo yonke international South Africa yonke le
uyakhona-ke ukuthi awafikise kuwe. Uthi ama-product akhe nwatayele-ke wonke asesekhona-ke bovula dlozi, bo-Lucky Pocket, liphondo lemali nenhlanhla, tigubhu temabhizinisi nema-artists, bodokotela nabafundisi, konke kusatholakala ePurple Tree Herbal Shop.